Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Initalk Rwanda, nibwo babana natwe mu biganiro tubakora bya buri munsi. Ni umurimo wese ubaho ku isi, hari imirimo uruta iyindi yose. Imirimo buri mwana wese akora yumva ashaka kuzabaho. Umwana wese mu buto bwe aba yifuza kuzaba umukuru w'igihugu, kuko ariwo murimo usumba iyindi yose ku isi. Kubura igihugu ni ubudahangarwa, ku buryo niyo waba hari amakosa wakoze ukurikiranwe mu nkiko, ayo makosa baba yirengagije ukazakurikiranwa nyuma. Urugero naguha rwa hafi ni rwa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Yabaye perezida hari ibirego yari afite mu nkiko, ariko ubu byabaye bisubitswe kuko ari umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuwa kane tariki 25 Nzeri mu mwaka wa 2025, ibitangazamakuru hafi ya byose ku isi hari amakuru byagarutse bivugaho ko wahoze ari perezida w'igihugu cy'Ubufaransa yakatiwe gufunga igifungo cy'imyaka 6 muri gereza. Iyi ni inkuru yasamye hejuru n'ibitangazamakuru bitandukanye bivuga ukuntu uwari perezida w'igihugu cy'Ubufaransa Nicolas Sarkozy agiye gufungwa imyaka 6 muri gereza azira kwakira amafaranga yahawe na Colonel Muammar Gaddafi ubwo yamamazaga kuba perezida mu mwaka wa 2007. Ese ubundi Nicolas Sarkozy ni muntu ki ku buryo agiye kuzajya mu bitabo by'abaperezida bayoboye ibihugu akajya muri gereza? Uyu munsi mu kiganiro cyacu tugiye kurebera hamwe ubuzima n'amateka ya Nicolas Sarkozy wayoboye igihugu cy'Ubufaransa hagati y'umwaka wa 2007 n'umwaka wa 2012. Icyo nagusaba ni ukubana nanjye kuva none kugera ku musozo, kandi nimba bwa mbere ugeze kuri Initalk Rwanda nagusaba ko wakora subscribe ubundi ukajya ubana natwe mu biganiro tubakora bya buri munsi, kandi wirinde n'ikaze. Amazina yiswe n'ababyeyi ni Nicolas Paul Stéphane Sarkozy. Akaba yaravukiye i Paris mu murwa mukuru w'igihugu cy'Ubufaransa. Sarkozy yavutse ku itariki ya 28 Mutarama mu mwaka wa 1955. Ni ukuvuga ko kuri ubu afite imyaka 70 y'amavuko. Sarkozy avuka mu muryango w'abana batatu. Nicolas Sarkozy papa we yitwaga Paul Sarkozy, akaba ari umunyamakuru ukomoka mu gihugu cya Hongiriya wari warahungiye mu gihugu cy'Ubufaransa. Mama we akaba yitwaga André Marat, we akaba ari umufaransa ufite inkomoko ku bayahudi b'abashinazi ndetse akaba ari n'umunyamategeko. Sarkozy yakuriye mu gace ka New-Soucy hafi y'umujyi wa Pau. Mu bijyanye n'amashuri, Nicolas Sarkozy mu mwaka wa 1974 yatangiye kwiga amategeko muri Université Paris Nanterre. Yanakoze mu masomo ajyanye n'icungamari n'ubukungu muri Institut d'études techniques de Paris. Nubwo aya masomo yo atigeze yasoza, yashoje kwiga amategeko mu mwaka wa 1978. Umwuga we mu bya politike Sarkozy yabitangiye mu mwaka wa 1976 ubwo yinjiraga mu ishyaka rya politiki ryari riyobowe na Jacques Chirac. Uyu nawe akaba ari Ubufaransa hagati y'umwaka wa 1955 n'umwaka wa 2007. Iryo shyaka yagiyemo rikaba ari Assemblée pour la République. Mu mwaka wa 1943 Nicolas Sarkozy yatorewe kuba meya w'umujyi wa New-Soucy, umwe mu mijyi ikize iri hafi ya Paris. Icyo gihe atorerwa kuyobora umujyi, Nicolas Sarkozy akaba yari afite imyaka 28 y'amavuko. Sarkozy yayoboye uyu mujyi mu gihe kingana n'imyaka 19 yose, kuko yatangiye kuyobora mu mwaka wa 1983 kugera mu mwaka wa 2002. Ndetse saho byatangiriye gusa, kuko mu mwaka wa 1988 Nicolas Sarkozy yatorewe kuba umudepite mu ishyaka rya Assemblée pour la République. Iri shyaka rikaba ari irya Jacques Chirac nk'uko twari twabigarutseho haruguru. Ndetse Nicolas Sarkozy yabaye na minisitiri w'ingengo y'imari n'umuvugizi wa guverinoma mu gihugu cy'Ubufaransa kuva mu mwaka wa 1993 kugera mu mwaka wa 1955. Sarkozy yari minisitiri w'ubukungu n'inganda mu gihe cy'ubutegetsi bwa Edouard Balladur. Kuva mu mwaka wa 2002 kugera mu mwaka wa 2004 Sarkozy yari minisitiri w'umutekano mu gihugu cy'Ubufaransa. Naho kuva mu mwaka wa 2004 kugera mu mwaka wa 2007 Sarkozy yari minisitiri w'imari mu gihugu cy'Ubufaransa, icyarimwe akanaba perezida w'ishyaka riharanira inyungu rusange mu baturage. Mu mwaka wa 2007 mu matora ya perezida yabaye mu gihugu cy'Ubufaransa, Nicolas Sarkozy yamamarije ahagarariye ishyaka rya UMP, birangira atsinze amatora. Nubwo aya matora byarangiye asabye ibyiciro bibiri. Sarkozy yamamariza kuba perezida w'igihugu cy'Ubufaransa yavugaga ko agiye gukemura ibibazo birimo kuzahura ubukungu no gutanga akazi, kuvugurura uburezi n'imisoro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Sarkozy yarahiriye kuyobora igihugu cy'Ubufaransa tariki ya 16 Gicurasi mu mwaka wa 2007. Akimara kuba perezida yahise avugurura kaminuza zo mu Bufaransa, ndetse no mu mwaka wa 2010 atangira kuvugurura ibijyanye n'ikiruhuko cy'izabukuru. Nicolas Sarkozy yabaye perezida w'Ubufaransa kuva ku itariki ya 6 Gicurasi mu mwaka wa 2007 kugera ku itariki ya 15 Gicurasi mu mwaka wa 2012, aho yagiyeho asimbuye Jacques Chirac wari wabaye perezida w'Ubufaransa kuva mu mwaka wa 1955 kugera mu mwaka wa 2007. Mu gihe Sarkozy we yasimbuye ku butegetsi na François Hollande wari watsinze amatora mu mwaka wa 2012.
Mu rugendo rwa politiki Sarkozy avuzweho byinshi harimo ibyatumye yisanga mu nkiko, none akaba aherutse gukatirwa igifungo cy'imyaka 6 muri gereza mu birego bitandukanye yagiye aregwa, bimwe muri byo yagiye agirwa umwere, ibindi birangira bimuhamye. Mu byamuhamye harimo n'amafaranga avuga ko ariyo yakoresheje yamamaza mu mwaka wa 2007 yari avuye mu gihugu cya Libya yayahawe na perezida w'igihugu cya Libya Muammar Gaddafi, ndetse Nicolas Sarkozy hakaba n'ibindi bitandukanye byagiye bimuvugaho. Ku bijyanye n'umuryango, Nicolas Sarkozy yashatse abagore inshuro zigera kuri 2, kuko bwa mbere yashatse umugore ku itariki ya 23 Nzeri mu mwaka wa 1943, ashakana na Marie Dominique babyarana abana 3. Ubwa kabiri ashaka umugore yamushatse ku itariki ya 2 Gashyantare mu mwaka wa 2008, ashakana n'umuhanzi w'umutaliyani w'umufaransa Clara Bruni, ndetse uyu nawe baje kubyarana. Twavuga byinshi kuri Nicolas Sarkozy wabaye perezida w'igihugu cy'Ubufaransa hagati y'umwaka wa 2007 n'umwaka wa 2012. Naha dusoreje ikiganiro cyacu cyagarukaga ku buzima n'amateka ye. Reka ngushimire wabanye nanjye kuva ku ntangiriro z'ikiganiro kugera ku musozo. Nkubwire ngo nimba rutambigeze kuri Initalk Rwanda, nagusaba ko wakora subscribe ubundi ukajya ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Icyo ugomba kumenya ukazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza.